chote waso na say TB na say o bibi eka efa ho a Ose me di kofie no yenyai ye di akofie me boso me so obi kura ni mortgage kura na ya asem during the middle of the month na problem see Ghana ni abrabom said ye be ya boso me ntumi ntua mortgage kan ye beje wo dan ye free wonsam ye beje wa ni ma free wonsam obi bi free wonsam o ka free wonsam ye mu shopa tentakrem enti ba bia wo bia ye be kidnap wonsa agide ekuta wo so what you say so one ya money bebre no wo money me dia me say na mani ate and na mani ate apart from me ma me a me di amani bi adie no me ni obi ani aso till last time me call Ghana me chi obi one city kura na ya me ya because oban giedi na so wantimi an kwada wiye ni ya wo mo ankasa na besere wo ko hwini ni we fi say wo ba na wo mani sikadi na ato atade ma no Sort ya say enti no Abrokyire for monwene mo ho mo abosode abotiti sika ma adifuo ne other people wo ho no mo no o mo gigi sika ni die no munyai na mo self sika no enye odifuo na beje wo nkwa na so fu te Ghana no na obeje wo nkwa sevu na tia wo tutu so dudu e wo Abrokyire asore ya wo mumu na ma offering kakra wo betimi enye de wo ntimi ankase na ye masori ana me benti enti ontua tight wo Abrokyire so de tight na obekwa akoma sofo no wo Ghana no enso asori a wotimu wo Abrokyire asofo agu Abrokyire so struggle ya struggle asofo struggle enye yize osume so a mortgage tua na ayeden asori dan ni tua na ayeden asofo bebre wo Abrokyire ya asofo dwuma nyina ye tua obi aka wo of free asori kwasiara wo pon o prepare ne lunch no de akwa adwuma adwada anopa asofu nyina ya adwuma na Pentecost for asofo ni president as big churches no mo nya adwuma na other young churches no bia ya adwuma nsa na wadidi enso bia ya adwuma no 20 years 15 years 10 years aso no pagya enso so asofo kasa yem pet transportation allowance kura ma no asebe besie na da na aso no begu enso what the sika ne be free Abrokyire e de akoma wo sofo no odifo no wo Ghana ama na je edi so wo bompa ya ama no wo de oyere kurase oyere se nwo sa nwo ohwe di abre no na waje enu nti waje ne check ya de wi ko ne kun be hu no de ko ne yiri be hu no de ko ene na bom tiri so sai wo mo di wo mo tiri nyina wo mo chi nyina wo ya akorofo ene wo de wo ko no de wo ho atoka papa no dem hwene wo toka wo de kire wa Abrokyire that proves to us say we are so stupid to do that shall we Abrokyire wo ko pension wo sika nso odi and so what Rose loss as a day am obi dem e Ghana what to ponti akishu am obi ahye Ghana as if first cabra na ho so so ti Abrokyire a dwene wo ne wo kunu ne wo ma ho dwene wo ne wo yire ne wo ma ho na boa wo mo nsiye na bade adin a partner na wo ha no na beboa na nya ntokwako no yenye ya wade ye ni entena wo ni nya ntokwako no ni nya se ayi wade ni kunu kokura ndese wodifo na ebo mpa ye ma no wodifo nya wade ye o beka mo ate sofo nya wade ye usuban ene wo abrabo ne won ti ase ye wo wade nu na betime mo wa wade ene wo ma abrabo asiye sofo yo Reverend Sofo Kwatin Ote Wasum the enu abai kai of penny na also be ka fa ho the American say in na mia na si na mia mo I don't know that boy I'm letting you discernment spirit from the word. So be ko you be at the year ubi ko boa ufu Ghana here me dey mean to pray ubi tinya ko boa unya mo bro ni bi na sesa bi adifo bi aba wo mo di anwan ni nyema de ma no na no me ka kire ma so ma nse Jimmy ana o shi che dam Dinke ma me ka ta na se Obi ewo Ghana se oyedifo afre wo february. O se kapegu 200 euros na fabrem. Na me fa me bibi ma.
Asempa94.7FM. Ọmọ di aṣọ lọkùn dúró wọ ní wà ọdí sídìsì ní ẹmẹ nípa ní Ghana èntì wọ́n sídìsì mú àwọn bírò náà kátà ń pèsè ọ̀nà àká ha yà lọ́kù wọn tẹ̀lé sídìsì náà ọdí kọ́ Ghana àwọn ní nípa kan yẹn lọ wọn kàtà ẹ̀wọ̀ so na bí ẹ̀mí pẹ́sọ̀ bí ṣe nípa ń kúrò ní pẹ́ ẹ̀nímú àwọn onímú tí wọ́n yẹ pàá na sɛ nipa bɛnya mmerɛ atua nyame asɛm anante nyame akwan so asoro nyame a biribia ni wa wankasa wobɛbu sɛ awurade a ɔnyɛ wɔse wɔn a agye didi deɛ no wɔma wɔn tumi sɛ wɔnyɛ ne mma enti wogye ne di na wodwane firi bɔne ho a hyɛ nkurɔfoɔ a wɔwobu nkurɔfoɔ fa asomdi. You will never be a victim. And the other wow, baby, I would be different. This is what my Abrokyire. Michelle be a princess. What a for woman. Not into me, Peja. Who bet me a boy what sorry I will down on. But baby, I was saying, how many months do you spend in Ghana? You are more here. Enti ye best say yen shia stem de oba me kan nyina de me kan pasie no say lack of knowledge atram me ni akoma ni adwuma na ye ni ye manko wa boya me ni pa nyina na wodi bi anyame ade amaye na nsu yentimi fa mo oppo Asempa94.7FM. Bomodin na boa. Boa wabusua no. She obi beka kire o se. Ofini. Oye ma wo wa ya menyame. O de mo nka do pe. Now they are doye na nyame that you are going to do it. What you me there see as o be there me. Me there the double plan ma. I come to me no man be busy. And when we do this, from the heart of our heart, na many pain to who say, Emma no friend who say, ye yefra kuma pemua. Na ya bra bosu ya. Ube to the name in Ache. Na abra body nyamia sa nkwa. You are afraid wa. Ye ian say, ube suru nyame number one. Now they not the best you are. I'm one year born in Sudan. And your answer when to act, when to give, where to give. And you not do things by yourself. Give me the card to me at canon. So for them, every sabio and sana or the one to be seen. Say the paroke be music or the Sicano. Ekoma ebia bank and say Western Union and say or the coma any financial institution be some first camera. It is a sika krono say $1, say a pound, say euro. Ya lock no ho. It has some look ya lock asem no ho. It has some no ye am drew. It is this now o je no ahano and no asem ni so. It is say sika no kra no aba in the wrong hands. And asem no so endu. It do obey your heavy akwa no enkonya me anim. That Apache. Yeah, that's what I'm trying to say. Asempa94.7FM. Oh, can't judge a bomb. I hear Brusso. Let our so. Let our brain. Let me find out and check. Daddy, training a mere for more than people know. Now, only at the best way, I'm meaning at the American say. Nipa na bom aye butu nipa nke krum ane no dia ko western no wo pa ko transfer aye iro na ntagai so sha iro na krum a we are no so no aboso mpaye number 2 no me be she is no wo to for no pa ko je no oboso mpaye ko oboso mpaye no ko fa furu nsuo any niema enye papa
Afei na yenye ewo ha no. E na odi opre ebetu yesu. Enti se utami se be mpre dia sa. Nipa ni nyame asemu a. Tabi we wonye. Menka so bi nya do je ma so. But sa uchi fa so aso ko yi. Any that they can move them activity for movement. Omo men nipa bebre ko no rapid no. Omo per prophecy. Men ka say prophecy ne. Omo per we ne ku prophecy omo pro da bre any star ya accident but go ya chetero. But after that they dey. But you won't go bio. Accident you go bio. Now what the way if you me? And the people should study the word, abide in the word. On trust them. Now won't share your mirror. None of the people. Eti only mameno a yardjane and an in yardjane. Mamma dear, Asempa94.7FM. Dear me, friend, and me, Obi anko se do si hwa de fa. De mi hu de de ayi ti mi ye ni ya. E betumi abo ye daach mo. E na ma chire mo. Ono na dwene na wa chire. Yo Reverend Kwatin or Bremen and I know Akasano. Sofo, Yamisha. Amen. Yo, Yabesaka century, me that's be brave. Asempa94.7 Sofo Kwaku Amankwatia could you say Missy Kano. And ye ne yen papa, ye soft penny back home. I didn't know Ghana. But the Debia make me see me so for kind of crab back up mammy. And no, cum chacha. Oh, fear has say. Sofo, Yamakwaba. Minia, make your song. Now, pump to say, oh, Radiadum, Bibia Boko, but you say, Bayasen, now watching you and I says this Nina. Mema me every mokakra intino eja ye beka se ye wayi mu and so eja ye cheche ye wore se ewrade na de ma ono anso na eje intino wolidi eko nti ewrade mfa ne kra ensi nti nyame ya adoma on the 14th December ye bedi ne 1 week bibi nti na ama 1 week na tweko echili sa ye bibi nti nso o chema mo no ye hunema it's 14th December ya be 1 week or atem apega it me da se with the sofo ye no an wase ye nyina ye dame ya dom ne duru hod ma ye ba be jam na ye di bibia ahyenya mesa sofo what the ekoso bebre me no mi no ye di ho komo de enu abai e de bae se ye duane me wa ma no ne sikasem mu ne ye a eye asofo ne bebre ti ha fe sika bre me na me mompa ye ma Pesca brother me say ma na asofu kra na omo no omo ho omo ya aso ni bi no omo bu se sika ho pe no makomate na se omo ye na brochire kra na asofu ni bebre no omo ye adwuma aha asofu na iso omo nya adwuma omo de ni sorry na so no to no obompaye na oje kofu sika eti je say de ni ate ya pesika no a de abre ama se sei ye makra no ye ntre ye ho hwe ye ma anopa ye ko awia ye ko anajo ye ko ye ni ye manachi ama ene kuma na yekum ye ma enra kra na isi me ofase baako e wo Forest Gate oh sofo utie de ye ma America ya de na obeka e wo so me da se de edi kan no ye ma me no e de na o kan ye no me yi no baako na medikan achia ahwefo nyina ene etiefo nyina because e bi hwe ye e wo Facebook nti ahwefo ene etiefo baby meyin aba no me mama fence ate ase on se mama ne ka se apart from ne mama no so ba Ghana ha ya na wo che obi 1 cedi kura ya na eye ne ya eye mistake because sabi ewiase onsom ene nipa so that say sabi ene ya asa wono watofom na enye owuo mpo ene watofom wo baby a eye nipa na ebese ya pagya no eye nipa na ebe ma na so eti o ye papa na we ya do ya de edi kan ye nye menipa o kan Colossians chapter 3 verse 23 Colossians 3:23 wose bibi amu ye bi amu fru okra mu se mu ya ma ewurade na emo mu nye emenipa ya wo papa bebre wo wiase a obeye unya so aseda obeye unya so de o hwehwe se nipa de bema
by papa bi a wo be ya wanya so aseda a wanya so nhire bi ya gidi so Onyankopon be hira and na gidi so Onyame so e de aseda be ma wo etu so wo ye wadwen say wo maame nko a na wi ase no obeboa no na wo ma obi 1 cedi ni 2 cedi ya e wo no enye Kristo som e na enye Nyame som so ade say ye yiwakumam o kan Proverbs 16 verses ya Proverbs 16:6 ya quotation bi wo no na 6:16 emu baako 16:6 ana 6:16 wo so wo de no kora ne adoye e kata bone so iti nipa de mo na wo bie wo nsam no na Nyame hira because as 2035 kora so mamu hira e che woje mede eno esi iti anya ne maame nko na se so ye ne papa so ade say because nipa wo be ye papa unya so mfa so one day pe na wanya baako so fa so iti nipa bi edi bibi do wa eno nche se ja papa ye Kristo so no no ena de to so mie no osofu kum cha me ba mu ne se on se wo fresh sofu pani bi o de ma me mfa ono ne ye nwie na me mra ne se ma me ne ka papa na se wie no kan se wono de on fa sika bi mebre sofu so ada se de wo mu ne se on se bia ye won krofo bi o wa asole ya won ko no sofo ne nhire de ani ho enni ne ho adagye enni ne ho time eye sofo no wa Abrokyire ho no thank you awo wa Abrokyire wo no se bia ma onipa no nya problem ewo bia na adwumam ni sikase mu na ne yadem ene problem bi em no sofo no ofra na maye busy ofra na maye busy wofra na maye busy da bi asofo ni ye busy sofo ni nya adagye ema no eti wono so no wanye sofo bi organa ha ana sofo no wo Ghana no da bi ya no wofra na sofo ni nya time ade ama na be 30 minutes 20 minutes 30 20 na wani ni gina phone so no ne na kasa na wani ne bompaye na bi awurade fa no so e ma ne direction quotations no de ye fasting and prayer so no de bompaye say ni pa mi yenu we say no yen susu se maame no ana bra no esi ni yia han ni obi a obetwa nani akohwa ne kane de onya adagye ma no de onya abotere ma no de oni otie na sam a wotumi ma na futu a wode mpai bo di nachi a wo boa no wono na se nipa no awurade biye kwan ma na okutata ye kan say 100 pounds 200 pounds wode ba sani na fura Abrokyire na okay bibi ye nua ba ne ka bibi say asofo wa Abrokyire ni nyina no so no omo ye adwuma oboa na de Abrokyire wa ye nyina nko ho me Abrokyire makwa Abrokyire nkuro be ye 10 countries enye sofo bi ya no wo asole wa Abrokyire wa ye adwuma sofo a ebi o wa asole okay bibi say Pentecost ne ase asole ba ko mienu bi de omo panyifo no etu omo kanti omo na ebi omo nya adwuma but omo a aka no de omo ye adwuma ba ha so de ase motifi enye no kore na mo de Monday to Sunday wo kwa Abrokyire awon me wa asofo mpanifo bebre wa me mo bi ye din wo fidie we so edom ekuta won wo de sofo ba ko ma me mo ni din mienu miensa Jesus abrante owo UK okuta big church ewo UK owo branches more than 6 ewo UK Reverend Abiyam Danso owo UK okuta no abo me Francis so di sofo Francis Baptist thank you so that's it and me what asofo bi a the major prophet ajenim you can say Elisha Kwamana Boaten Elisha any Reverend ajenim Boaten asofo Kwaku Frefo manso thank you you asofo mpanifo bi wo UK any America US say Reverend what's it omunya adwuma edom egu on so no oye de nkwa ye adwuma so that's it edom ne egu ne so no oye de nkwa ye adwuma nyame dwuma nso eye adwuma so First Timothy chapter 3 verse 1 Paul so obi fe nyame dwuma no wa fa adwuma pa eti nyame dwuma so ye adwuma pa so Roman fathers nyanom ya carpenter for ne ye basis that na mo de munye bi nka ho ye wo on se mo dwuma mo ye wo Asempa ha kora mo obi bi a mo frɛ ni full time and ye wo bi nso e friend say part time so that say eti obi o ye full time no obi o ye part time o ye pe do ye full time no anopa nwumre awia so wa nta sofro so your part time thank you and ye wo full time thank you to ye dey me your full time so that say me prophet come church me your full time pastor and ye wo bi won so a wono wo asole bi a wada no so that say wo ye part time pastor so
so that's it eti ye wo ade ye ne chichemu wo mo so for ye full time pastor na ono obe ye de nya bre e de akoye adwuma na wase ye nya bre e de ahwe bible mo sua e de abekenya me nsam e de akere nya me ma eti me prophet kum chacha de me hu se ho no so for bi nya abotre ne adaje ma ne Ghana ha na urade biye kwan ma na obebuwa sofo na chende ote aburochire na wonya adaje na abotere ma no ene yetie die sofo bright evangelist bright ono so ewo Hamburg and a Bremen yetie do no so beka our line so okay you sofo apom to say yo ejade achaye wa ha say sofo me say what the sofo kumchacha kan de enu aba so kan ni nyina de na wo so woka yo mechia mechia odi for prophet kumchacha ya mechia no mechia mpanifo ani omoye adwuma nyina meti osofo kwanten so yo am say de ma me no eka ye no say o say oba Ghana no o chobi wan city kra na eham ayesa sa do kai ade ba ko agama hunen say ade ba ko me hunu Ghana ha no say abusua ne mu anana mfuo no mu say da bia wo ma na de na o chena wa mani bia no wa be ne tamfo ye ba hunu Ghana ha no me ma busua mu no na de tre me de broni free Germany be ware mi sita wa ha oba e na wonyam nti me da ma me ada sister bi se wonu se aware contract na de krata sem okay wono so ndi bi sana chi no wani achi okọ ba ko bi ru bi nsa no ana no broni no ya na msika she that am ye di document ana ba ko no ya da jo ba itiri na ka ba ko no wa ha na me asu ni ngabuwa ma de wa no so asan ba remember the white no ba Hamburg se me yen krata bia mano na odia bread yo wan aba obai bedi menchen na otwe bi no oyen krata no afi om ka so om fa passport mra na omeje eyin lo fa yen fa mra de wa na mra e wa o se bra me ko iti aba ene ne emfie be ya nsia ni wa meje dan wa be ma ba ko oka ho me de dan no Ulman down the man, Mediamano for good. Master William, and one of the boy and about Nepa, Mebuano, or university, and I didn't say where we and now my dear baby no more. Mention me as was to be a journalist. There's only an enemy Piamanso. I said, me in the papa, Nipa, Kamamwakra, Ponwa, come with position. Oh, Ubit Matas or more. And the mamma. I want a point, but if you want to be because you go for no more. And they say, I want that the mediation. I want to say, me what fast here and I mean, him wow and query, you know, member shots here. Oba over 20 million, maybe about 10. Jenna go home, papa. O sit Suku now, papa. Let's let him up wow, what you JS one and a half. They are coming to you, Yanya agreement. Because we didn't do but people know what they perform one. No money why yaka. But they make us one. And Abrokyire after one no queenie. If you more extra go na Abrokyire na kwaye bibi say e buo na e ma ye na sofo na e wo no e very less. Enti meme de mani tentem ana me asami amaba be ma so dan wa ha. Na mabenya me air from said when ma come pay from wa na manya ministry because oba ha no aha awke kano e ma otimi preach kura je nyamia aduma no chance wo Abrokyire hodom because when you follow him so ya be ma kura na obeto mpabo achewa na yire se ye nyina ye tu kwan bepe ye nyina tu kwan be ye aduma na ona ade bo asofo eti da sofo strado Tima 2 million been more for said. And yet, set and sorrow and cost what Abrokyire. But a moment maybe what. So for the person, yo, yeah, so for the air can say, Mammy has more kind, Mammy has more kind.
wouldn't the adwin the dika I wouldn't the adwin emreninti okay baako a ɛka ho sɛ ɛnyɛ bad nso sɛ wɔbɛ support Nyankopɔn adwuma ɛna ɛnyɛ bad nso sɛ obi wa Abrokyire na ɔde sika bɛba bɛboa sɔfo a ɔwɔ Ghana ha ɛyɛ normal yesu odinfo bi ani animonyam ɛwɔ ne kurom hwɛma me nkyerɛ Ghana ha meba ha no nti adeɛ a wɔano ba no ɛfɛkyɛ ne yɛdi frɛ Abrokyire ba ɛnso obi apɛ de yɛdi frɛ Abrokyire ba wobɛ obi shoe no to the Ghana na enye made in Italy a wonpe enti nipa na mo support Abrokyire support na de I am come share Yesu asha to on say odifo bi ani animonyam woni krom nti Abrokyire no wo ya support na wanya mpaipofo anya kwonkyere na wanko nyame ani mu yie na nyame amfa wampoa obi a in fact e kon bede o ti de ma me na kana de fa ba bi no me no na ya gen kakra e ti na pe hefa no ni jana no shintra mpe buza o say asofo ni bi wa Abrokyire ho no mo sorry adam de sika no ebre o mo ha no da talk cast no mo de ye ayisem wo ha say no mo sa de beto Facebook de kire ejapade a o mo nya na nipa so ko ehihia mu e wa Abrokyire ho no mo no kra na senya no kra ne de wo mi say asofo no ne ma bi no mo de kire no enya correction ko an no mo nya o mo de kire o ebi mo ya adwuma o ebe mo ya adwuma so me the problem say me ma sorry ba e ko bo another sopo e kingdom work ya ya odi na be ba on chain ana Nyankopon hira na ma ni pa ya odefo so no and do ka say tell me wo yimi ko fo be preaching ana mo nya ska na wo da ko ma na sopo mo nya ska e ya adwuma ba ko pe me di me ne mo say di no kware ma awurade be hwawo na bo ma na suyiye sofo ye da se be bre. All right. Yamra kumchacha. Sofo. Eja. Me fit okay. Also Bright, you can say. Evangelist Bright. You're very good. Me pen the message. Me tie no baako me no me ensa. Na nyame nhira no. Na Ewurade ma na hoden. So okay be amamu ni trana. So okay be me yesen. On say na ma me na se mo okay no. Ose baby wode ne ye nto akebia. Ose there be on say ma me na sem no. Sofu be kan bibi me meti we. Minim mi kuro mu apedwafo be ye boys be ye 4. Ebre bi atwam be ye 2 mechanics and 3 years 4 years. Me prophet kum chacha me to sprinter. Ma ko be ye 4. E de ma mi kuro 4 be ye boys 4. So on fa nya dwuma. Na ka won nya bi na ye nya bi nto na ka no ba bi akwaji loan no bank mfintua. Actually no ekowie bone ema de na efiri mu bakora no na ka enye so ada say etina edu ba bi a wonso bi ono ma we yeyi a na nyame to ne nsema ya no mpese ni kuro ni ana ni busunyani na dwuma kwara wo beba ho but we ye den na ba ko nso efelu na me no felu wa we ye sofo na ye Kristo ni nti eno nso ntra se stop papa ye no so ada say wase mo ba ye papa mo behuna emu amane ye bebre eti se ni papa ko mi no edi bibi wo wani a Yesu nti anka ye de ye pen se ka nipa mi no me ensa di yabro no ke stop ba Yesu nti papa ye no wase ye nkoso nye ya so for me bi sa o da efa eyesi kasam yi e na ebegina ho bi ye nuamnom e wa manone bra mo bre ene ye but mutbi twese ebo se ska we wan fa amade amintimi mo mpa ye ma na ka jam ye adwuma so no yetua ho ka me da se me prophet kum chacha me bia me ne na bom pa ya ma charge no me twabo e de amane da na ade ntia ya na ma sofo ni bi ni adifo ni bi ya ye sa de stam no se cars na aba no eso patura na Nigeria fo ye ma ye no udi gu ma na asan ade nti ni se first pa no me Abrokyire no makowo kwa na first pa no be yu yam woni Abrokyire ni be bom pa ye pa me penkrata wo be fa prayer team woni ne be bom pa ya ma prayer team gina mu ka kwe wono abe fro waka do se nyame ni penkrata no me nsaka no bosha wo se wonen nsaka nkrata ni wi a ebi obesa ni ska bi aba na de ama prayer team no efri wo kwa wonte ne nka bi
on tinning cabium. It is a number charge answer. Dear me, person me can say, Sana me di can cut was a cassi abano, a super turan in Nigeria for your man. One will be babon paye, and will be chili sofukum chacha, minia jumaye, software me power, software yawadia, software ye say. Well, yang memetoi, yaswale, any aswale be our prayer team. Prayer team be or I won't year juman. Or ye probably be at 10, 20, or to one was so I say, Nenya mini pebi abom payamon. Now one more promise as bono. Bible say, Sabe, and Kwasi Abosha could in Yamempe, Ecclesiastes chapter 5, verse 4. So I say, was in Kwasi Abosha could in Yankopon Empe. And the 1 Corinthians chapter 9, verse 13, Paul said, Munimus on way year with a dear Jumano, Eddie dear with a dear Juman, or what can send panel, Eddie do one send panel. But you sacotation way, son, I'm the go approach for Islam with this kind of Bremon. The American on the Asia, the American say, first and that, now first and that, nay, and no bomb piano. When you're a miracle, we are on from Pobium. There was a one I won't famo, it's a no quenya soft will be. Now one quenya prophet cum chacha be ma. Now quenya soft wolf frobia. So I say, now one so I can't was a mammy. And yeah, mensono, I send a program on my young wage mamma and send $100 bra, send £100 bra. And you want in Tamasem because of the for no, said the soft one, a be bad. Now soft one, Sabi, a bit the 1 year, a brutal when he been so a criminal such as soft one. And a brutal when he been so a young wine, Pepe. Pepe, Abrokyire for ni be Pepe. Hey, one in about bumpire 1 hour. Now what you be your buffalo? One in about bumpire. Make cut was a £50 for being sent order. It's Abrokyire for ni be. Anyone you know, a bit no, and I'm a soft when he been so any at it. Ah, soft when he been so you want, sir. Yeah. So that's it. Because me prophet come chacha, me no be a bumpire or UK. So that's it. No peba. Bumpire man ti prayer team bumpire. One word now Esha boss say, a rather one no in so be send scaba, £300. No the abre prayer team. So that's it. A rather one no way. Me can't share ya me when I'm the Bible kutame. £1 for I want to once any biama. £1. And no so na must say Musumoti Hana said okay he said omoniate pepe any nasifwe. Mutumi twa mo ho na mo so masa anwan wo mo na bibia amanya bia sa akotofo se onwan won se metia se mo muti ha no mo amasa the prayers no asa akdomi wo mo oh sofo bia me fese nyame nsa wo no so no on domi but sebe fache be sebe kwase bibi ye ntia so mi no eti sofo no wa no me wa sebe yes first food is not a food second food is not a food but the third food is a big food. It is soft one, no me ya the yenye, says soft water do me will be so as it. But this time they be our friend I won't fa. Oh, fresh off one I won't fa. Because first one there with other fans so ye be mano. On say yes to sa quata food do ya the also when you are koi, and a bako peba no the answer that by. Yes to be sa back on a sand and corona can win. It is a way ye a rather false so ye be mobi. Now when in kaya, ya, and kaya the. Ye ni na mu wiase kwara wo sensuo mu obi no da wo to di ane mani di da obi bankra no na oni ba bi da wo mani ba bi da na du ba bi na se won kaya se wa ye papa bi amane da ya na ye so that say kaya de nipa bi awo wiase se utumi nye kaya wonye kaya edoboa I don't know kind of bro for saying be kum dwan di fa na I say left bath right bath left so that say left bath right be kum dwan ni fa Nanny Fanso, Edjali Binkum. And I mean, way every no. The Amen prophet come church, I make and say, Mimmy to was no. Me were Juma Bay 4. I may ye, I come as off with you. By Nippa Macoma be penning him. So I say, Nippa Macoma could be penning him. It was she asked for Kum Chacha, no that came, eh, Safukum Chacha, and I see I don't know that came. Like I mean, quadrant rogoso. Majumana may yellow. I saw 4 baby the organa ha. Me must of will be heading, and your collection no. That put there be a collection of Corano, a bar, all can cry, say, sell collection way, and I would even quote TV so. Your TV station say, big organa ha, who pretty big 30 minutes here, it been 40 million. 30 million. 4,000. 3,000. Like 40 million. And your old currency in America, me say. Your radio stations big. Cassia Organa. Who pretty be 30 minutes here. It be 1,500.
15 million 20 million eto da bia obaji collection be wi aye the collection ni be gu ambekan no na awre ho it asofo na ya social media na ade a won kuta post cars na ade bebre ye business o e be business e won ye no asa nya kwala business na asori le kwakwa so keke I thank you eti wote won mo ka say ya collection sika unim ka we say mami money din se be nka Rose den Rose choice I can say Rolls Royce Rolls Royce that can say no upebi dabi unim ne bo dabi so and the number almost 3 billion to 4 billion me ka me koto endru sa ho ntimi musa ho me ndru ho say Rose no Rose choice Rose no that Rose no and number 4 billion say 4 billion enye ska kecho na wo baje unim kwan abefa so a wo baje je collection e bedu 4 billion that's what adwuma bi hyase asofo bebre wo business ni adwuma me kura kum chacha me kura me to kura me o case am ton me kwa Abrokyire say na me ba kura me tumi te case ba na wo kwa Abrokyire de na akoye me kwa Abrokyire oh me kwa Abrokyire de am a visit for preaching e bi order dabi me nye bi order ba me kwa o say o ye sure so nya adwuma order me ye sure say you spirit me nye adwuma wa Abrokyire da say nyame dwuma no so ye adwuma ba true me che say onko ye different apart from nyame adwuma dabi bye me ba na bia niema esese me ya me kraba ene niema esese me de ba na nkrofo obetu se niema no so dey say eko no na me de aba e dey bia wo ze kum chacha eko Abrokyire wa ba that is so call for business me call e be for business e be for asofu thank you asamka thank you right. So dey say but onko ye bia ya register with Juma bi Debbie na me yankasa mu no kra me since say me kwa Abrokyire me ni be ye 3 months wa Abrokyire da 2 months 1 month hotel na so control bi so oh Abrokyire de me Abrokyire kuro bie no ma me busuani ni wa na say me nuanom ni wa na family friends any ho no ma ya de me kwa Abrokyire kura ntena hotel da akotra ho 1 month na electricity gas untu abi no akotra mu free no asaba eno nya wo program eno ya de way invite me the program so that say eno ya de way invite me the program so it's eno de enyo program I think say what church no mamu pa ma ye because say mami yaw die bi no or dey kasa because ye nua ma no bebre esu osade no ho enam diska koma sofo ena sofo agimisika we o ma me fa we ntene ko dia medate ntene se wo se ye wa sofo bebro wa ya no ka oyene ho asem me prophet kum chacha me masole maton oyele da aton suo da but se me ton oyele wo masole ye tire wojai ade enti amaja no se eye sa ya na ya na me pese this time no nipa nyame asem ni wura ni mo no hu nyame asem ni mo chen se me ba ye ma beto we no de ne wura ni gidi ahyem so that say listen no mo amunim se ebi enye papa na ye ka tonton de ya asole be na wo ga na mo tonton de e na me di kan se masi so se ya wa asofo mpanifo bebro wo na ma ofro won fidie we so a oba condemn sofo ton suo oba condemn de oton oyele but won wo wi ana se sofo na kochulo books na wa lunch na wa ton wo de ya ne de enya tonton ni bi isifu ni salifu ni nyina enye fufufufu hwa isifu salifu ni nyina enye fufu ma me fo bibi nya example nchero okwa asole ya ye ton ensuo ene oyela ya ton one e bi 50 cedi 30 ska 500,000 ma me fo bi nka wona enya mo ana 100 cedi titiska 1 million asofo na awon ko school na won kan borofo di preach no most ni ye won ye criminals akora che won di twi preach enyim mfiri so me ka tie asofo na awon ko school awon di borofo preach no awon ayu so borofo no most ni ye criminals akora che won wa enkrofo bu won so di twi preach bi se kum cha sa adentia ase ne se sofua on one ko school awadi twi preach wadi asante kase preach waton suo 1 million na odi yekrum kase preach me da se wadi yekrum kase preach waton suo yekrum kase anya twi nko a me da se chese dagumba o afante me da se if is on the one ko school danti awadi yekrum kase preach no waton suo 1 million titiska oyele 1 million titiska sofuo bi a wako school o friend wo fidie we so a wo beba be condemn atwagu uni bibi wano condemn wie na bra panihwe o twegu a
Says of one and one 2 books. My call lunches be a book back you to me to be $50,000, $40,000, $100,000. Says of one I won't tone books on ton calendar. Eton sticker. To be our idiot. Thank you. It's all you do. Eti wo condemn will be a ye. And so the upper for a Bible school for us of Waby. Now, for us of one day, the Buddha preacher no. On the Bible condemn chief one. So I say, on the condemn, and I'm a tonton sure, and I'm a tonton oil. By what new official on the autumn books. And then the new official on also the autumn calendar. Aton t-shirt. So for Nana also a child say, Baby Sao. Abrofo asofo no. Omo pompa yesa. Omo echire kwan sa. But omo do omo njiska. That na mo de moji amusi e media dance. Won pompa yesa. Say then. Omo so e cancel e akwantre. But omo do omo njiska. Mama nka asem nchole. Asofo no empanifo no kra no. Eniema won ye na enye bi ne nkwadare yo. O ka brofo no. Na before asofo de ye de sad no yetimi nye bi ye mompa ye nche. Say ye mompa ye nche se. Na brofo yi enye ye gold ni niema ombe ene ombe wie ade koy. Anche no ombe wie nche mompa ye omunyi iska no. Da bio. Ade abroni be ye no ntumi nyo. By broni wode ni nyansa be bitu ama wo hu se wode ni nyansa bitu. Kwa UK obi ye adwuma ye tuya ne cap £3,000. Say £3,000 no the bagan scammer is almost by year 150 million. 150 million, £3,000 na itu ya no. Kwase buroni ni scanner mani pafu. Bosumi bedu no. Na buroni ni nyansa. Asenya jise scan £2,500. Every say scan £3,000 ni. Aya sofo na o ka taxes. Me ka taxes. Debi o ka sofo. Me kesi asemso. Sa asemso na me kesi. Okay. Eti oburoni di oburoni baye no. Di oburoni baye no. Buru bibini to me nyesa. Baye no ya na abrofo no ye hu say bi a won ye say won ye good won ye say. Enya hunhun na mo di hunhun say ya ma anyi say ya say de be ba wo so nti de ma ye rush ba mo be discount bremo. Say ehunhun say dem. Say me hu we o ye say ansa na atema ye afro so me hu say we ene tata wo Abrokyire na wo na hwekre de be fie. Say hunhun na mo di hunhun. Me dia me say e wi ase ya ba na bra pani prophet kum chacha de bia meka. Asofudi aye di no. Unya ni nyina 100% da. Yesu be wi ase so fani part of ne ba ko ma we ye Judas. O kan Jude 1:4 was e bi wi wo ho aba asofudi em. And the 2 Corinthians 11:13-14 was in the pedi or ya somafo atrofo enyumanfo na adafo awa say Kristo na asoma won Paul ni Peter na momre so nyina san ye wa atoro di for Acts chapter 13:6-9 okay wa papa bi ne friend by Jesus ewiase bi bia ne wiase obenya na 100% na including media adwuma amuyi media adwuma ya wo media for papa and ye wo media for ye fallacy for ye akaida for ye wo media for ni bi okorokwa diska wo party A na waje wo party B na waka onti abom na waje na radio so ni nani ahan etsese be apotoro so ada say na de ye ni Ghana media for bebre ye criminals oko police service mo ye wa approach for ye criminals ya da bi yes mama no si emre ni yes bi thank you mo bra na mo fa bi nkan adwuma bi a wo wi ase bia na onya ni nyina 100% da you good and bad medemanu sin me sole akọ ananya no anama oh yeah medemanu si asole akọ me din the prophet ko chacha aso no ya sole wo malam last stop malam do last stop trotro station there that when wudam owura trotro station na bisa prophet kum chacha asole aso no esi trotro station wa wo bia be kena nyame bo kena ye asole ye construction work enso e waso dem ntima me famfam taw na me sole Monday nyame boa ye construction work e wo ho eti bia wutie me na wo ye construction work ana wonim ye woto tie wo ye mason wo ye carpenter wo ye painter wo ye steel bender adwuma bia bra ochena no pa ne be hume wo be hume a na ya register wakan register na nkyere se wo betu yeska na emom no ekyere se Monday adwuma no ye do be hyemu bi it will be a otie prophet kum chacha awonim POP ye onim title wo ye step bender wo ye carpenter wo ye mason awonim adwuma papa ye pa no ochena no pa omra masoli fi ho na wo me hume oba Monday adwuma no ye do ebeka no na wa ye bi it asole no
ewo malam last stop udu malam last stop trotro station na da woni wuram o wuram a no wabisa prophet kum chacha asole malam no wasi last stop